Nijang Karbi Anglong laben Meghalaya duya hoyalong puthot Solok Sodak kedothu. Karbi Anglong District Congress Committee atum Sodak pen kache songpon. Driver Association Kimiar Pukang Baitang atum Semekedeng. Karbi Anglong District Mohila Congress Committee atum Penchapatro Piponsi Joint Extended Meeting Padopon. Pramsi notice Karbi life kilang arado anpan kardom pajiriklo. Nili Abirta than bang fi sami merlin indi katharpi. Tadi Pini frame jam Abirta ang tonpen arjiponik tha. Nijang Karbi Anglong laben Meghalaya duya hoyalong puthot Solok Sodak kedothu. Nijang Karbi Anglong Pini chiti niphai inquira truck durmiar ni tapadarok sopi laben Meghalaya duya hoyalong puthot Solok Sodak kachetong thuna. Pirthia thakalong lam kikethe munai plotang te longle phelang lam kita isilo. Lason si penang energy dinklui pe Nijang Karbi Anglong lapen Meghalaya duya hoyalong longle phelang joini Solok Sodak kedonang ilitum arjulong bomlo. Lason si pinile thot sidame puthot chomanga khai lapen Karbi khai tum Nijang Karbi Anglong lapen Meghalaya duya hoyalong Solok Sodak nangke dothu. Tamte lapuson a duya hoya puthak pen kaiketa lapuson tong cheteng khengdun nang bompuma. Kopi potsi Karbi Anglong Termas Council Kacharia tum nonanta labangso duya hoya puthak ingsam dunri mate give and take policy along tong lamdon chutok dun dat loma latong arjulong lor thekdun long lor phisita Karbi Anglong Termas Council penke ingsam dunri loma mentu si Karbi Anglong Termas Council Kacharia tum a duya hoya puthak kapang samdampo mate laputong a duya hoya long kedo Karbi atum ke longle phelang joini vphik jipidun nang bom jilangma Keplum kali lote, kitoi kali lote. Pulis mana ne langding ya pecah. Kupela hukum na yuna. Tidak ulah tu phat, plung tik kama bikla pulis tu. None pulis tum si. Dak si keplum. Asam pulis fan thik long le lote, Meghalaya pulis di rat pan pupo ni tumana papi apo. Asam pulis fan thik long lote la tum ka chikon trula sin klempo la son. Kire si cikro. Cini tu lo ya start dak sing tum ne long lor lo. Tu la plong tenil tum ke kitan dun lo. Ut. La pulis panok sa nangi kori. Nih. Tendang rup pusana ngatir hai. La tum se order pima. La tum sadar pi ni timera du long lor lo. Kya bedi? Dam de chiterik rela. Meghalaya pulis tum chiterik ta chiterik. Darap apa yang lebo? Pulis ko pulis ani ni cuma nang ko Kalau nanti tu mana abi pon ke hala, hilang kiding mana ni tu mana abi pun Meghalaya pulis ke. Polis order pi lah tu man ke. Hola parai Meghalaya chumang tum lo, daksis sa antun lo. Hala dak cuma tum kopi nana apa nanti cuci dun make apa pipen nanti cuci nang te hala tum sinang paru bek loh di muni du umar tum ke bang madu ema Kali hap parai tu nak apa? hala cuma tum dopik mah hala tum dopik mah cuma tum Hidian bang ma bengke kosong ni lo. dan nang panang ke apa nang solan tenang tang tema Oh, krab du lo ingke ni punus nang kang thod. oh dah Nang lipan chumang umlam nang ap ke? Oh, kalang. Oh, nang liring seulu. Toh, kopi harmu mah kopi lo dak nai ru ke? Ini ta krab du na menting it lo. Dah dan te nang li hem dam than de. Dah.
Nijang Karbi ang long botat lang so Hong Kram pen long kirong pi report Nordis Karbi live. Tang tenona don thu Abirta arjoik tha. Karbi ang long Thomas Council kacharia tum kuti pharoi si mate 100 crores atangka ke chopanglim data puthak Karbi ang long District Congress Committee tum Sodak pen kache songpon. Pini chitia cheklo nipai inkoira trokar ni porpai kepa porpen Karbi ang long District Congress Committee methanga sai hemalong sit-in strike protest mate Sodak pen kache songpon. Ahoklo Karbi ang long Thomas Council along kia jada rada charia song le nang chipahem phunang charisita kidu kilaga rada tangka ke chopanglim ke lam kimi kalilo. Lapen solang dorat sita thek pronglo lapen chini pamelo. Lason thok si non hejong asamang kangpi lapen Karbi ang long along kache thang plup lake central government pen Karbi ang long radapan kache pang jingthurji amen pen panong si kuti pharoi si mate 100 crores atangka MS kache construction mate thihek pen OPC private limited apan kuti trokep mate 60 crore lapen MS inglong enterprise apan kuti flikep mate 40 crore kaduka ve kuti pharoi si mate 100 crores atangka Karbi ang long Thomas Council kachari tum kecho panglim et methanga hemarit kachepang choidet amet hanga khi chitin kokpen kechupang lim erajok prabjin pen sibangji pusi ex minister sumrong hang Karbi ang long Thomas Council ex EM Rwataning ti lapen asok tiruna tumpen japon si congress ratcharia songalong claim rapet doan tumpen Karbi ang long District Congress Committee met hanga sai hemalong Sodak pen kache songpon non nini thoma prang Karbi ang long je 100 crores corruption do lapen overlapping do palambang asam along lapen kado kabe indian kang pilong tame chingthang pinang an jitu chethang lo je Karbi long ke corruption thepik raso corruption thepik pu bang ke kupilo koma hoi pen lo turiram rong hang hoi pen lapen lang tum bang ke na hok le dam dos tame himanto biswa sharma long kai tame rv jitu alang ahar chi son si do dunu bang la so posi ladak ku pine corruption dosrame ke chi thang edat alam thegela hanlo la so karju long pen jitu nili tumstame Karbi ang long rat hoy hisabang ke therak ikpik lo la pen la bang keli tumta e mahang che cham nangi je la an ki chok che do pulote la si non ni tum Karbi ang long district a president la pa prang former minister non ni tum a president lo sumrong hang hoy pen ladak kang ni prong bangke 100 crores abangke ni tum han CBI inquiry nangi lapen ladak bangke kipita me amithang apurial phan si chipi lapen so purial phan ki chipi tame lake isi bangke kache construction pulo lapen isi bangke inglong enterprise pulo la so purial phan ki chipi tame aron re ladak kado kawe toitho dolo ladak kipu son si dolo some instance of overlapping project work ladak aprang pen aprang stame NED lo aprang ki ana bangke la nonilitum la joising doloi la pen la difuman jaro da towar ladak distance ke pap klang bangta phere meme 320 meters si aleng ke paklang whereas la bangke lang elo pote 130 meter baksito ladak ta aleng dai chonghulo la pa doors tame estimates tame ki chonghulo la so pen a phi bangke aru isia entulo finance minister a package pedi 165.16 lakhs 1 crore 60 lakhs akola dakta entulo aprang bang ke entuke 1 lakh 150 lakhs lo 1 crore 50 lakhs lansi ke enlo la so phi entulo improvement of road from first police point to DM Manja Road Matipung Tiniali ladak tame rupees 14 crore 35 lakhs lana tangka kelenkari dolo ladak ta ke entu bang ke aprang already enlo SUPD ODS lahai pen NR lo. Ako number 3 bangke improvement of road from Difu Civil Hospital Road to Lurulangso. Lata aprang ki entang adim thot si aru ke antu. Ladak ta emon da kupilo ma 16 crore 70 lakhs atangka si ladak ki antu. Hala ki antu adim si ako ladak ki antu 6 crore 70 lakhs. Lasi ihin pen a size pen a length pen estimate pen ka do kawe na talang lopete ki chonghu lancho takali aku akam ta double siki antu lasi labang ke Karbi ang long rat alang tua poisa kali alang tum purial isi chodedje phan kali lake lasi lake ahok pet CBI inquiry Karbi ang long arat phan
pinang po la sini tum ke Karbiang long rat hoi phan ki demand pilo lake lalo pini alam thepi bangke la pen lahai ka do ka ves tami non tum birta ke long teng lopote la bangke ku pilo ma tip om et ice bag pedi ha la borop long achi luna lam cholang lake nitum jitu ke long ka chini tam teng lopote more than 5,000 crores kelenkari do la silhai CBI inquiry ka do ve do lote klang po lahai ke la pena hot pen huni tum lahai ka do ka ve CBI inquiry ke long i phan ke time to time ni tum program do po continuously lage nang pivek nang po memorandum pirthai ka do ka ve governor phan tami tum pali po lage la ni tum president ang japon lo sumrong hang aprang il tum minister la si district president hoi pen ang ki japon si la so program ni tum bikini kang ni lo da Ini penting jong pan awal letting aku thang bang la komanto ni kana lom sila bang so lahai ke 2017-18 pe hedi la do thula fi bank ke ako 2018-19 dola ako 2019-20 do thula la pen ako 2020-19-20 la sonsi continuous do bom la tu asi belek ana tuta do pigla la si ladak filma kado kavelang adlo pote pangrum adlo pote non isialam putulang non hala jitu dak DM road pen harong plimpla matwa hala dak ta estimate ateng ku pirthe ka do be paklang loke hala dak ta ni tumlang la nang ki chok chit happy hal dak ta ku piloma 17 kilometer 30 crores 7 days laan ke pirthe ajad du sitami hadi chini dam je ya kongwe la hala dak lang elo pute estimate bang ta ku piloma towar mukha ki paking geometrical jitu alignment hai lahai kuri po nahi do widening do strengthening do wakis tame lahai thang tabe lake la so patsi halat tame bhari kelenkari lo lake ha ne EMPWD ki dohut ke matro 80,000 mensil la to repairing e kuri ke non bank ke 30 crores 17 kilometer 7 days la so jadu bank ke plang kang tung ke sop phandanang putuliram no ha along sido lake la sila so alam ke bank ke jitu itu maning ke hang Karbiang long rat phan justice jong sinai pulote CBI inquiry do vek nang po lahan lo alam thi Staff reporter Govinti So report Northeast Karbi Live. Tang tenona don thua Abirta arjoik tha. Driver Association ki miar pukang bai tangatum seme kedeng. Mijang Karbiang Long Hamren Rong Supi Multi Utility Building along Driver Association Central Committee atum Orte King Mate Semi Kedeng Lapen Ruadamai Pi Kapaman Pon. Driver Association Central Pen Semi Kedeng Lapen Ruadamai Pi Amai Long Alohi Sarpoman Pen Didenga Das ADC Nang Chitong Dun. Kang Waitang ar puatum methangasai ke claim pamija phan anutin tame hokpet pen Semi Deng Ponsi Driver Association along claim dam messenger phan methangadai chen riti. Working President Central Committee Phirangke Thengno Sodak pen pachini pon lake komat ne bang phu jongsi hemkong long kebek boyo hut mate on duty hut kangri kangkrang office pen kachi parayalam the pate pek pute labang so ang songalong pen hek pon joksi license ta inthan ponji pusi pachini pon padu Karbi atum methang hemkong long kachina malong bengalong pen loan kelong lidati kelong jia phan ke claim po la pen benga so na phan chingwai pon po pusi malong lam thejai pon la pen Driver Association atum angsong tame mesen met pen ke claim ke dam pon thek jia phan Philip Timu pen hirjume hang pi pon labang somai pia long dongka branch lang hempi branch jengkha branch ongdung branch tom chitong dun si chingki chithan mesen pen semegedeng la pen ruat amai ingsam jin pen pachun pon kedam thang 2012 pen tum seng pon lo pen pinian mang ka ko central committee long same tum ar pu chalar pon sinon out taking en pon lo aso dun na phi tum public meeting lo public meeting on do man ke non ke bang ji ni tum ning kanya tram do president secretary pen office beral man same pasin ning kanya ning bon non 23 pen 25 man same tum dak driveration min tame ke bang ji ni longan ko son si claim ke dan nang ji ma la same tum changai pon lo la pen ke bang ji longan same tum kadu chini lo driver tum same mithang gari kabi tum dak dopik la pen ke mane hem ke gari sonsi chobek dun mate dorma pension ka chobek dun do atum same sona ki phungna dorma long le atum na do la sa son na kisum ke phunang ta kisman dum do lo la se tum pini la ki tum choprai pon lo ai soma me la sona kisum long ta me
itum driver ision men ame char chakun po lapen ke kapre longan same itum kejoi ke kejok vanji phan same itum jerabon po lapen ke non piniar ni bangke dak itum sengmon lo lang hempi jengkha bochalang so dongka lada hamren hon itum seng lapen ke bangjilang same itum kalong kapre kami itum driver ision abran same itum sengpon po asi itum la always Karbi long same itum driver tum long mathalop te sung pipik ha sung pilo sa ki jogwan ke duji pansi pila dan tum central committee same potot budi sapol mon tholong sir na tum kanali tum da CEC andar da tum ek bona phai tu la ni tum obi mate office burial tuman itum bang krihini do lapen ke executive member pen sob total ke full pledged ke tum bang thongke bag do La driving license ke selang kisung nasi apa thalang hena pilo ever kuji. La so putha itum opena chingwai lo lapen ke la solong nitum long dak aluhiman pen chitong nitum dak municipal board pen me chitong dun la siala tame lamchak pikang lo non hamne nong sopi mate west Karbi district tame ala office ame wan po busi ato chakang lo la so teme tum ako long si derang mo tem driver ison ame tum chesong pon po la so adi akiba office ke manji pan same La gari auto ikut kang kan kom tu tum hen ki start degi. ya La gari auto ikut mana gari ke ready la driving ikut mana kan 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 ko pun tu start degi tu meter. la so bang ke jong si don le prang long an song si gari ke ve ka tum jong si kumne kani kang krang pen bate driving license ka ve pen same dokok long tan itum la dak driver ison ame tum Sodak pen tum sai ponji la pen kalang pan same driving license do tame la pan driving license si 600 po Hamren Pen Daniel Terang report North Karbi Live Tam tenona don thua berta arjoik tha Karbi Anglong District Mohila Congress Committee tumpen chapatro piponsi joint extended meeting padopon जीतेगा भारत जीतेगा इंडिया पथे पीएन पोंसी कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी असai हेमलong joint extended meeting kapaman pon Chitia Cheklo ni phaing ko rapho Urmiar ni Farmer Growth Center Difualong Karbi Anglong District Mohila Congress Committee tumpen chapatra piponsi ada porphai crazy penmai pangchengpon Bangso Malong kachitong dun manpeng aluhi sarpia manpen kachitong dun Assam Pradesh Mohila Congress Committee MIP Srimati Mira Borthakur Goswami Karbi Anglong District Mohila Congress Committee MIP Punima Ronghangpi Karbi Anglong District Congress Committee MIP Bidya Singh Rongpi Abarim MLA Joyram Mingleng IM Abarim Asok Teron IM Abarim Prodip Singh Nar Anparta Congress Song Alog ke claim ke dam chupaduk khru babang phubang phiatum pen chitong dun Halapu alohi sarpiaman pen kachitong dun Assam Pradesh Mohila Congress Committee MIP Srimati Mira Borthakur Goswami pen kaningji ponke non Karbi Anglong Autonomous Council kachari mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lake kechopang lem kethenaya bang phulo athema asupo men pen apiso men pen crore tangka kechopang lem tangte Indian Prime Minister Narendra Modi kaningje corruption free puke koson se Karbi Anglong CM la an kechopang lem long lo la pen kopia pot si lang ding loputa jokbon মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে মহিলা কংগ্ৰেছৰ এক্সটেণ্ডেড এক্সিকিউটিভ মিটিং আছে জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ গতিকে সাংগঠনিক দিশটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ যাতে বুথে বুথে কংগ্ৰেছ যাতে উজ্জীৱিত হয় শক্তিশালী হয় তাৰ কাৰণে আজি এই সভাত সাংগঠনিক সভাত অহা হৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অসমৰ জনসাধাৰণে ইমান মৰম কৰি এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক পাতাৰ পিছত জনসাধাৰণৰ গোটেই উন্নয়নৰ কল্যাণৰ টকা পইচাবিলাক হৰপ কৰিছে আজি কাৰ্বি আংলঙত আহি মই এটা কথা ক'বই লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেমেৰাটো যদি আপুনি ঘূৰাই চাই শুৱে পাৱে এনি টাইম ইয়াৰ CM যিজন তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া থাকে আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এই মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত এটা কথা কৈছোঁ যে 100 কোটি টকাৰ যিটো কেলেংকাৰী শেহতীয়াকৈ হৈছে হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে কিন্তু শেহতীয়া যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পেচিয়েল ফাণ্ডত যিটো 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী আৰু CBI তদন্ত হোৱাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে 17 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পুত্ৰই 7 দিনত কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰে এইটোতো এটা মেজিক হৈ যাব লাগিব এই মেজিকটো কি ফৰ্মুলাটো কি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাব লাগে কাৰণ
কামবিলাক যিবিলাক হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাকৰ তলদি তুলিৰাম ৰঙাঙে যিমান দুৰ্নীতি কৰি আছে গোটেই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ মূল নায়কজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজক জনাব লাগে 4 লেন যিটো সময়ত আজি বছৰ ধৰি আপাৰ আছামত কমপ্লিট হ'ব পৰা নাই 17 কিলোমিটাৰ 7 ৰাস্তা 7 দিনত কেনেকৈ বনালে ইমান কোটি টকা ক'ত গ'ল এই কথাটোৰ শ্বেতপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি ভাবিছে তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াই যদি ভাবিছে অসমৰ জনসাধাৰণ বুৰ্বক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে আমি আজি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এটা কথা কৈছোঁ যে সাংগঠনিক স্থিতিটো আমাৰ শক্তিশালী হ'বই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে Manjapen, Momita Timung Pure Report, Northeast Karbi Live. Tang Deputy Prime Time Abirta, Lapuan Sekang Toniklo, Kadukavi Panta Kurwang Tu, Lapen, Tomethakme.